Amahoro y'Imana nshuti bakunze ba radiyo ishingiro ni ku murongo w'ijana na karindwi n'ibice bitanu FM. Reka nizere ko mumeze neza kandi ko wikendi yanyu yagenze neza cyane. Murabizi rero tuza hano tuje kubagezaho amakuru abagezweho muri siporo, ni ku muyoboro wacu wa YouTube channel radiyo ishingiro sport. Ngenderiye riragenda nk'ibisanzwe. Reka tuganire ku ikipe ya APR Nyamukandagira mu kibuga kabisa. Ubu tuvugana mu kanya gato gashize nibwo iyi kipe imaze kubreakinga kabisa. Ibicishije ku rubuga rwabo rwa X barageze bati straight from Cote d'Ivoire to the heart of Kigali kabisa. APR FC proudly welcomes William Togimeri, a proven striker with the power, pace and precision kabisa, cyangwa se precision. He is here to hunt. Ati twishimiye kwakiriya William Togimeri muri APR FC Nyamukandagira mu kibuga kabisa. N'umwataka ukomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire, urumva kabisa baramutangaza. Uyu mwataka rero bike byo nakubwira mfunaguye gake gake kugira ngo tuguruke, kubera ko ari amakuru nyine agezweho muri siporo. Uyu mwataka ubundi bamwita William Mer Togi, yavutse tariki 7 z'ukwezi kwa munani, ni mu 1996. Birumvikana mu kwezi kabisa gutaha azaba yujuje imyaka 29. Azaba yujuje imyaka 29. Uyu mwataka rero ubundi ni umusore pe, ni igihanyaswa, aratsibaze, afite umubiri, ni muremure, afite metero 1 na santimetero 81. Ewa ubona ko yewa ni umwataka ukomeye cyane. Umwataka ukomeye cyane, yavukiye mu gace kitwa Lakota muri Cote d'Ivoire. Urumva ni umwataka kandi ukina nka full striker, number 9 wa wundi ukina nyine ewan kuri nomero 9. Aje aturutse mu gihugu cya Turkiya, niho yakinaga mu ikipe yitwa Akara Akesiyoronengut, cyangwa se iki kizina kirakomeye cyane, ariko aje ari haturutse shampiyona y'ikiciro cya kabiri hariya mu gihugu cya Turkiya. Urumva niho yakinaga iyi shampiyona, ubundi hariya muri Turkiya bayita TFF First League. Urumva niho yakinaga mu kiciro cya kabiri hariya muri Turkiya. Mbere yuko yinjira muri iyi kipe yakinaga mu ikipe yitwa Tuzalospor. Urumva Tuzalospor nayo ni hariya muri Turkiya, uri kumva, nayo yakinaga ikiciro cya kabiri, uri kumva. Ariko iyi kipe gato nari mbabwiye yavuyemo yitwa Akara, iyo yakinaga ikiciro cya mbere, abantu babyumve neza, iyo yakinaga First League. Urumva iyi yo yamanjemo yitwa Tuzalospor, niyo yakinaga ikiciro cya kabiri, TFF Second League, mu cyiciro cya kabiri hariya muri Turkiya. Iyi kipe ayikinira muri 2023 2024, yayikiniye imikino 28, atsinda ibitego 8. Iyi yitwa Akara yatsinyemo imikino 5, nta gitego na kimwe yatsinze. Ni umusore waciye mu Bubiligi ku nizanyo kabisa ya Esperance de Sportif de Tunis kabisa, nabwo yari nizanyo aturutse mu ikipe yitwa Mechelen. Iyi kipe yitwa Mechelen kabisa nayo akaba ari ikipe ikomeye cyane yo mu Bubiligi, niyo yamutije muri Esperance de Tunis yo muri Tunisia. Urumva iyi kipe yitwa Mechelen yo mu Bubiligi yayikiniye imikino 60, atsinda ibitego 14. Urumva ni ikipe kabisa ikomeye hariya mu gihugu cy'Ububiligi. Urumva hanyuma yakiye mu makipe arimo nka za Gongana, ayikiniye imikino 26, atsinda ibitego 23 muri 2017 2018. Akina mu makipe agiye atandukanye, yaciye muri za Difa El Jadid hariya muri Maroc, uri kumva, agenda yakinira aya makipe yayaciyemo. Urumva ni umusore uje kwatakira ikipe ya APR, ni umusore bigaragara ko muri kariyeri ye y'umupira w'amaguru amaze gukina imikino 128,
atangiye gukina nk'uwabigize umwuga nyine nko muri 2014 kugeza 2025, imikino 128 yatsinzemo ibitego 47. urumva ko ari umukinnyi ukomeye cyane. ubwo nari mvuze guhera muri 2014 kugeza 2025, ariko nujya kureba mu marushanwa yose yagiye agaragaramo n'imikino yakinnye, ni imikino 146, atsinda ibitego 48. urumva rero ni umukinnyi abenshi bari kugenda bashidikanyaho, ariko urumva ko APR irimo irazana abataka bari kuri standard yayindi tuvuga tuti uyu mukinnyi agiye kuza agira icyafasha ikipe ya APR. urumva umusore wakinnye mu cyiciro cya mbere mu Bubiligi, ni cyiciro cya kabiri, yakinnye mu cyiciro cya kabiri mu Bubiligi muri sezo ya 2021-2022, akina muri muri Israel. urumva Israel nayo yayikinnyemo muri 2022. urumva akinira agakipe kitwa Hapoel Jerusalem, yayiciyemo agenda kwakwanya ajya muri Turukiya mu cyiciro cya mbere n'icyiciro cya kabiri, nk'uko nagiye mbibagarukaho ngenda mbibacacambo gake gake. urumva akina mu ikipe yitwa iyi kipe nababwiye yitwa Tuzala Sports cyangwa se Tuzala Sport, akina mu ikipe ya Akal. iyi ngiyi yakinaga icyiciro cya mbere TFF First League. urumva rero ni umukinnyi ukomeye cyane, kipe ya APR rero duhure muri comment abafana ba Nyamukandagira mumbwire uyu mukinnyi mumwakiriye mute? Kari igihanyazwe ikipe ya APR imanuye umwaka utaha ikipe ya APR irabiryana izica n'abantu. Rero ntabwo ari uyu mukinnyi wenyine ikipe ya APR imaze kwerekana muri aka kanya, kubera ko imaze no kwerekana umusore wakinaga mu ikipe ya Bugesera, ni mu ikipe nani ya Gasogi United witwa Nduwayo Alexis. uyu nawe kabisa bamaze kumutangaza nk'umusore uje gufasha ikipe ya APR. urumva ko sezitaha ikipe ya APR izaba ari inkuba, izaba imeze neza. ubu abakinnyi bose i Nyarugenge bahageze, ikipe ya APR yashyizeho umufuniko, nta mukinnyi izongera kugura, ibintu byose irabisoje. ikipe ya APR, abafana ba APR, mu kanya tuze guhura mu kiganiro cyacu Ishingiro Evening Sport, dupange ikipe ya APR ni gute yitwaye ku isoko rya 2025 2026. iyi kipe yajya mu matsinda cyangwa biracyagoranye? Nderiyeri Ragena, ndabashimiye.